أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdi kera, amarız işime gospodare, Allah Azza wa Jelle, koja je tamo stvorećija, ojaračija, tar jahavali me puf. Hamdi lećera, su amen kod dinu putija, i tunka imanja amen dinja. Hamdi lećera, kubare blagodati, ako amin je dinja, bičavja. Salavatem selami. Bičavađi komarom anglo, peygamberi o Muhammedi, alaihi salatu wassalam. Lesiri familija, ehli beyti, leselam Allah, ashabija. Emsama nushaq laka trudinen peko pero hayati ki praksa tanen o Kur'an i sunneti jiko yevmul kıyameti Allahumma amin. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu b'halanin kudini. Okwakur ko amin Allah esiri zenea za ushingam Kur'ansko ayeti ka Allah azza wa jelle izazivini neli Arapen sebebi ka Arapia koga shunge o Kur'ani taro Muhammedi alaihi salatu wassalam Allah vatirge لو نشاء لقلنا مثل هذا amin ket bi manga pneu amin bi isto še nešto agare te kera prvo cirinena demek ili amin še nešto saro Kur'ani te sav ko govor te čera pa tega na Allah azza wa jalla oleni izazivini Hema kirlenge fe'tu bi sureti min mislihi. Pa hajde amen tu men i ka suraya koja ku Kur'ani ličini. I ka ajeteja, amen nesovaja, su i sada Kur'ani ne bi. Pa nastavina Allah azza wa jelle palo su neni izazivinlenen završinjamo dva Kur'ansko ajeti. Allah iva kirlenge fe illem tef'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره Uitet lil kafirin. Pa tega na Allah i palo soleni zazivini, tega na Allah i nenge pretini. Huma akona kergen. Ananete keren, tega njara kentumentaria ge cehenneme siri, ka sono gorivo kaoven, o manusha hemo bara. Hemo diayag, haziri kerdi vispremimi, bašo nevernik yani. Fe illem tef'alu, akona kergen. Velen tef'alu, amanete keren. Păi Allah azza wa jalla, prvo pretini ima akona kergen. Pa onda ba ananete keren, susao Allah koji sa kojeg način ne obratili pe. Sebebi kaj on, to jest pa Allah je nanete keren sebebi na jeni jedina kola alehem probinge nešto slično sa Kur'ani te keren. Pa na știa niko gleder tumende, pa na neni tumente keren, a niko ni džipalo tumende, džiko su ne odine, nam kavel ne svoja su ličini upravo Kur'an. Pa čak u peygamberi alaihi salam, peygamberi, nič adotaro Allahe azza wa jelle, kova je objava dobinu taro Allahi prekalo meleko, na štite keren nešto su ko Kur'an ličini korkori pestat, osim znači od ova su nisanova tari objava taro Allahi azza wa jelle. I naravno, i ne bud pokušaja, bud manuša probije, te pišinen nešto da je sura, da je kajeti, nešto su ličini demek sad, neli? Pa penđar doko ne stave predaje plato, la probinge, naprimjer, pogotovo kada šuje suratul fil, pa Allah je demek sad kontradiktorno nešto te pisinen, demek, el fil, wemel fil, osmoni, sve do asmoni, un pavil, visire surla bari, nešto koje sam kojeg način ileti izmislime. No međutim, kogod probija nešto te pišini, te ličini ko Kur'ani, na uspinjamo doare solo plani propadinja. A Wallahi, izazvinima mušemo, izazov tamo, te džiko sudnjo djeve. Džiko sudnjo djeve, rameno aker ja meno Kur'ani, a bila star izazov. Sar izazov e arapenge pogotovo, kola je ne bute penzorale, ko izraziba, ko čeriba lafik i gramatika,
Po Kur'ani avem oleni mizasivini kodoa izražaj, kodoa rediba ola fikir rečenica, odolea o Kur'an znači oleni zazivini. Na primjer, se ameneli suretu Nisa cu Kur'an. Haide ca kedamen suretu Nisa Jula. Haide ca kedamen, haide ca piscina sura Ar-Rijal. Murșa. Na primjer, ha? Allah izazvin, haide. Keden tumen, beșen, vicinelem, n-ai pametnonen, n-ai gojoalen, n-ai zoralen. Sarki stilistica, sarki gramatica, lingvistia, so god mangen. Ken. Ama so po Allahi. Walen tefale. Ama nanete keren. Walen, Allah kate, walen nanete keren. Odva znači negacija. Negacija stalno. Hem ko budućnost, hem po nauguri. Nikad. Walen, nikada. Na ne nakašajte čere. Pa na sredno Allah je zložene. Pa u sva černe odva. Ako na kergen, anarete kere, tega lupani vallahi, fettekun nar. Daran tariyag, to jest mislim pe, tega liana kentumen tariyag, pazinen tumen matar, aka pazinen tumen yagat, sar pazin ku manuše yagata halal, šukar, bučenca. Hanogajtano jedino način insani tariyag je dženevesi te spasivope, agar su šukar bučako piro hayati kakero. Fettekun nar, ana kentumen tariyag. Ajag, od jajag, na ne saraka jajag, si razlika kijačina i si razlika koja vera načinja, polakere deređen, stepenja. Ekek primjeri ki površina upravdan o kam, si tumen kam, površina lesirega prujaldan suđala, sar meringe, Allahu alem, da ne doa tačno ja, 5.000 akla stepenja i tamo. Da je nešto ja, ola, de sa vilingi procent. A Andreja Novakoro jezgro, od tatipa je kamesoro i tano dešu 5 milionja stepenja, ano jezgro. A isto doa kam, kao el frdimo, ano džehennemi sarektikmi lopta. Kad on manuške dikela, a kja temperatura je kamesiri, je ta neogromna temperatura. A valora kam koja pržinja, kad te manušen, koja je to nažav ko bordura menda, u ko frdimanu džehennemi. Pa zamislim lesiri temperatura je džehenneme se nakaša i ništa te naudini. Sara Allah neliko, radostojno kola, hemo kamenu maseko frdimanu džehennemi kao ven. Agar Allah mi kajko verodostojno hadisija. Pa se on ki osnova hemo kamen mesečina, o masekom koristije manušenge. Ama koven ko džehennemi sebe pe o manušate diken pireja čenca, su se lengi ibadeti čerđe, oleno božavinje. Pa mu Allah je zađele, innekum vama ta'budune min duni Allahi hasebu džehennem. Kola heptumen, a hemo kola kastumen obožavijem, amo džehennemi kao ven. Pa okanda kao el frdimo ko džehennemi. Zamišljam, spalo djali si temperatura. Neko bi penal, pa dobro, premalja, kja temperatura mari, okam biva rani, ko ne sao način, ako šak ja ti zrazi namen, te pržini dene ko džehennemi. Ama okam ko ono džehennemi frdimo, sa rektik ni lopta pralani. I onda manuša je to svesno savitani od jatek temperatura, od olaja gakiri, wallahi amen latar te durjani. I onda o manuša bizuđam di pan ili akavate džanen, a mena avdijem prena pa džane sobe. Kaj sao manuša hemena odvrida. Bud česta kao ovakera. Bud droma o manuša koji savko način izrazi ne nape. Ne, pa te džino manuša samo džehennemi ka džavi li me. Ali musibeti. Ama ki dunja gyara niko na ovakera. Kera Allahi. Kja ka ti nam sao. Dogovori salam, ajde ka mu ka savo rea mari buča.
Hajde niko amendar na ne butite čera. Ama niko kaya vini pe ama are me te valanga ki kera subota e nedela. Te valanga e bayram ida ka kera. Ahen kere nada. Butita ne sake. Pa znači ki dunja na neka je sa origime, ama ko džehennemi demek ovi spremno kaj ka džan sa je te to. Kaj je tamo musibeti? Kaj je tamo musibeti? Pa puno Allahi kasoro gorivo kao ven o manuša hemo bara. Znači je manušencar, heme barencar, ka stari pe jak. A kateko ajeti Allah je posebno vrsta bar, el hijar, koja Allah je pomini, a od cilj tamo koje je posebno vrsta, oftano dvajek fosforno bar. Kokova kalno, fosforno bar. Emova kate Allah posebno pomimo po kuransko ajeti. So se baš pominipe, so se kava fosforno bar, ovi sile panđi svojstvija, panđ sifatija, koja na neleja verbar. Znači, obitano posebno pomimo ko Kur'anijem ociltano kodova vrsta bara, so so razlikujni peko panž načina kao ja vera bara. Prvo, akva fosforno kao bar, ka soro gorivo kao vel o hemomanuša, akva bar, o buci gate dolelape, buci gate tablolo. Dujto, i sile bud neprijatno miris, o miris lesoro je tamo bud gadno, hem lesoro miris, gušini tasavje manuše, angleder lesiri temperatura te ave. Pazem, o miris lesoro ko boli gadno, tasavje manuše anglav, nego li so, te tačon, to jeste temperatura manuše te mu daje. Trito, so sa kva bar pomimo, akva bar mukela bud bari količina taročuro. Bud bari količina taročuro. Štarto, akva bar bud lokestele pini peko trupi emanušesoro. Hem panšto kerela tovel bari temperatura. Kerela tovel bari temperatura. Pa akava vrsta bara kao ven gorivo ko džehennemi, a uzalo dova vakuduha nasu wal hijar. Na samo ovakva obara, nego gorivo kao ven, nažalost, hemo manuša. Ama je jage džehenneme siri, oj na ne pralanem kisto deređa, oj razlikujni prema li kazna je manušengiri normalno, koja ova u narodu zaslužija. Pa, na primjer, o Ebu Talib, kao vel, ki najlo ki kazna po džehennemi. Ki najlo ki kazna, ama uzalo do vas oko vel, ki najkovli, najlo ki kazna e džehenneme siri, taro ta tipa kova kao vel le telalo opre, e godi le siri ko šeroka keravđoro. Ama kako vel lese so, najlo ki kazna. Ebu Talib. Iako pomožija je pejgambere, iako inele se picou de copal no momento que tarpiro hayati, ama na kurtalinjape, na spasinjape, so se ko Allahi le imani na sinel. Ama opka ovel, sebe pio doa, ki najlo ki deređa je džehennemesi. Ama najlo ki, ama koborilo ki otatipa telaldan, kozom ebari temperatura kao vel, egodija nesoro šeroka keram djobera. Pa onda je deređa i sjamen tamo je Ebu Talib, koja je tamo ki najlo ki deređa upre, kretu pre, i sjamen sađitele, ko munafiki jakla je tane fiderki lesferi minennar. A on kao ven kaj, ko najte uno deo, e džehennemi su. Pa znači o manuša kao ven, maškara kja deređa. Maškar ko tamo Ebu Talibu pravdam, sađitele, džiko munafike hem slična olemlje. Ojde tlil kafirin, spremimo baš oko o nevernikija. Ko spremimo? O džehennem.
o džehennemi koja je tamo spremimo, nevernikongi. Ama, uzalo nevernikija, a meni semen bud dokazja, kaj kovendahem bud vernikija, kaj? Aniyage cehenneme siri. Sağolun. Manuş mu'mini, Allah'ı obožavija, ama ka kuvel kaj? Ko cehennemi, sose, sebebi kaj kerga ne save bare haramija, pa sebebi dula haramija, kao vel ne savo vreme, anijak. Saravila ko hadisi, na primjer, jektaro, kad već pomina kaj, manušakula obožavija Allahe, čerđi badete Allahe se, klaninge, postije, zekati, umra, hač, sadake, a uzao ovako ven kaj, anijak. Sose, kerge ne save bare haramija. Je kolendar saravila ko hadisi, na primjer, tano manuškova mudari korkori pes. Manuškova vas dela, o vas korkori uprav peste, čak ko hadisi avela, kaj savko manuškova mudari korkori pes, ki predaja Penelope kao večno ko džehennemi. Manuškova korkori pes mudari. No, međutim, je ulema, islamska linija i silen, te pena efta odgovorja, koja kava hadisi, sarem ko samo način, manuškova mudari korkori pes, kao večno ko džehennemi. I tamo dva odgovore je tamo klape da manuškova mudari korkori pes. Kao a dobor bud baro vreme ano džehennemi, ema dobor bud ka kazninipe anijak, kaj od ova kad i čol sa te peneo manuštano večno. Ema manušajte desinipe pravalen te koliko džehennemi, 1 milijarda berž, 2 milijarde, 3 banj, šta je da se normalno, zavisini, save, kozom pare resed haramija, hem pare sineki dunja. Ama palodova nekada uduri šajte i klo, ko dženecite kuvel, pa odvane soro bešiva, ko borbut vreme hine anu džehennemi, lese ka izgledinka odva hine večno, nikad kraju nane. Hem, ehli sunet tla, oftano sao manušava linija i ta nesložna, pa je manuškova mudari korkori pes, kaj tamo so muslimani. Hem kaj klanini pe lesiri dženaza, hem kaj kerala pe lese do. Kaj kerala pe lese do. Niko tava linija na vakergja, manuškova mudari korkori pes, kaj nane muslimani. A, isi pravo, imame, ugled na manušen, alimen, te na klanine nesiri dženaza, Mangidoi odolea samo te sikaven, ko baripa odolea harame sorokova ovkergja. Znači te sikavipe, ko bori baro harami, kova ovso kergja. Odaj tamo baro djunahi, ama na ne kufr. Pa je sad kesiri dženaza, hem klanini pe, hem dovali se čeral pe, čak ču neke alime plan. Čak manuškova ime pokorna Allahe se, a mudargja korkori pes, čak na pelese bioaranu manuš hari pobuter dova te kerol, te zorarkeri pire dove pobud premalo olesta Allahe i to prostilne se. Ali znači, ov kerga je baro harami, ama na kerga kufr na ekilota vodini. A i si pravo imame lesili dženaza te naklanini, ama ostalo džemati manuša, borđi taneti spratinenle, sa svakojeg dženaza. Ema kva ajeti uiddet lil kafirin. Spremimoj tano so o džehennemi, ema nušengenemi. Ko ajeti avela potočno nevernikom, gdje su se najput nevernikija neste kao ven, ima i si dokaze da kaj koven hem vernikija. No a kva ajeti tano dokaze kuti. Kaj tamo džehennemi stvorimo, a ka najveć tamo o te tamo. So je od dokaz tamo so po ajeti avela lafi uiddet. A uiddet oftano lafi kova motovi ko prošlo vreme. Spremimo. Na neka spreminipe. Ili pa spreminipe u toku i tamo. Spremimo. Znači, ko prošlo vreme si kavi uiddet, oftano već od te hazır i kerdom.
Ema koji tamo stav, taro ehli sunet vol džemat, za razlika taro mu'tezilije, hem slična renge, kola kerena napuna o džehenneti, o džehennemi, olara ne panda stvorine, henes ka stvorinipe. Na ne henes ka stvorinipe, nego tamo već stvorimo, emo dovajtano. A i samen bud dokaze, baš od ovaj, kod taro dovajtano, hadisi taro ibn Mesud, pa pe preosebe ka je dio ashabija do bešne, šumile sojek baro kujba, parilo nešto. Pa koga odova parilo, olaj renge pen pučle, pa soja kava, o Resuli wa kergan je pa dovajtano bar, koja tamo frdimo, tari imica je džehenneme siri, hem heneza kana pelo kretele, a pelo celo vreme puna eftavar dežbeš na te. Znači, frdisalo bar, upravdam tari ivica je džehenneme siri, hemo eftavar dežbeš malajane se tavel kređiteni. Pa koja je tamo italo dokazija soka u džehennemi već stvorimo na njegova iluzije, na njegova bajke, one sve sam te plon, pa kava hinejama kao vel, baj tamo te. Sam ništa ona izmislija, nego na kergan dva stoji tamo, nema. Pa stvorimo je tamo hemo dženeti, a hemo džehennemi. A u pejgamberi saravela koja došlo predaje od kuvjandre, penđargodu, aneli ket kerala pe lafitaro, koga, hadisija koja kerala lafitaro Israhe Mirađ, neli koga Resul Salam gelo, čak neli kudjano džehennemi, hem dika znači manušen, ko so sarkazinipe, dika manušen koja hala kamata, sarkazinipe, dika manušen koja kerla budzina, sarkazinipe, znači odvajtano so, hako, hem čačipa. Hem odolesta od Resul Salam, amen obavestija. Hem pa nek dokazi, a dokazi si kozumangija, kaj o džennetim, o džehennemi, već ta ne stvori me. A ne od ti iluzije, te pena pa ne panda stvorimo, čerela pe butike, neste kao vel po naodori, onda ne od te, onda ne stvori me. Pa, ker odnosno predaja, a vela ko hadisa gjar, pa, ker ke kavga maškar pesto džennetim o džehennemi, raspravinena pe diskusija, pa o džehennemi vačeri, pa me inuma Allah se ni kazna. An mande ih tane o kibrđije, ohola, baregođake, haramđije, orumime. A u dženeti puna minum Allah isuru rahmeti, pa puna mancaro Allah i kase kasminu inipe, kasov kavangel katar pire robija, ovka spasinalpe. Ola do kerena maškar peste diskusija, o Allah i vačera gjar, o džennet penala tu sam iru rahmeti, tu ja kana gradina kasme kamangav. A o džehennem, tu si amiru azabi, miri kazna hem tuja ka kazdina, kasme kamangav. A buna hemo je, hemo dujto, osoldi perde ka oven. Osoldi perde ka oven. Pa kao nakon odnosno predaje, kaj kergja rasprava, diskusija o džennetim, o džehennemi, subhanallah. Pa kva ne bi alo bizu sebe pi. Na nema kerdo, ka keren rasprava, kergja pe rasprava, džennetu, džehennemi, onda ne otkret. Ema nuš koja je nuka Allah im posljednjo diveva, in to li imani koja kava. Ema ako vam gleda ispravno verovanje to vele, morate vrna gjar sa Allah predaj. Znači, optano stvorimo, evo dženetimo džehennemi. Na kerela pe buti, pa emeste ovel. Emu Allah azza wa jelle, femen zuh koji kao vel tarijak durjardo, em ko dženeti kad čiljope, pa je savko čači pase uspingja. Mogaj tamo uspeh pravanen ko sudnjo dire o insani kurtalimo, spasimo, tarijage, džehenneme siri to vel, Allah se rahmeteja ko dženneti te kuvel. A manušte bi taro spasini pe taro dija jag, ka sorogorimo manušajmo baraka oven, mora ki dunja butite čerel, mora te phagel pitičma, šukar bučencar, šukar amelija delija, a svakako odla amelija delija kolačerov, mora to ven iskrena, tebi oven ko prvo tanka buli ko Allah. Džabu manušte mu daripe, kerido i šukar amelija delija, ako kod ona imene ihlas, ko Allah i nijed buti prifatimi kabuli na letovel, ako manuš baš odja buti koja kerela, ko prvo tan na neko resoro anav hem iskreno. Neze pravalem, Allah molina, amen tarijali, džendemi si tu durjali,
pe care oameni talocla robia, cola chidunia, casa postinente, butica che în bașo ahireti, cola tu diena pe Allah soro zadovoljstvo te doresem. Ujedno Allah